Adlaw gabi, sige ko kapala ka, di ko kalimot nga hurot ng rasyon sa bugas. Kung mapalita, wala na may kwarta, kay wala mapil sa 6,000 nga ayuda. Agwantahon, magsudan pirmig sardinas, bisan tuod ug bigli na, kaysa way makaon. Mas hayahay unta kung dunay pundong kwarta, kay kung magkinaunsa di na tama problema. Ato lang ang tuson kining virus nga gikan sa China, dili na mapugnan kay mikatag naman. Daghan na kayo ang mga natakdan, ug kung magpagahigyon mo, pagbantay lang kay dakon mo. Kung dili mo tuman sa home quarantine, maong stay lang ta at home. Agwantahon, magsudan pirmig sardinas, aron matambalan lang ang atong kagutom. Masayahay unta kung dunay pundong kwarta, kay kung magkinaunsa di na tama problema. Ato lang ang tuson kining virus nga gikan sa China, dili nakapugnan kay mikatag naman. Daghan na kayo ang mga natakdan, ug kung magpagahigyon mo, pagbantay lang kay dakon mo. Kung dili mo tuman sa home quarantine, maong stay lang ta at home. Sa China, dili nakapugnan kay mikatag naman. Daghan na kayo ang mga natakdan, o kung magpagahigit mo, pagbantay lang kay dakon mo. Kung dili mo tuman sa home quarantine, maong stay lang ta at home. Maong stay lang ta